azongena ke amaqembu ke la enkundleni mbukeli bese sibona ke ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Kanti ke ukukhumbula ke lapha ke phezulu ke ke iBetway Premiership. Uyatho ke Morin, unejibana ke Morin, uyabashiya ke jibana ke Morin, mshaya ke khona mvimba ke Morin. Hey. Hayi la mabhakani yatheka lapha ke umdlali. Ngempela lapha kina ke Morin. Usuka lapha ke kuna amaZulu. Ngeke ngithuke mangathi mhlawumbe ke umbona ke lapha ke Bafana. Yina ke lapha ke Morin. Lo mbona ke isithombe sakho mbukeli. Kodwa vele kuyadlala Bafana. Zokade ukuthi ngabe mhlawumbe amkhethile lapha ke. Sibhekela babathe kina ke nemntanje bayamsundisa penalty le. Hayi penalty le. Leya ngiyibona ngifenda penalty le. Umbunjana kumele bambhale umbunjana. Ngoba sangadlala ibhola udlala umuntu akuyona shoulder to shoulder. Ngoba amubheka zolobheka mhlawumbe silomoshi. Ake sibheke le bhola ke mbukeli. Oh, penalty straight. Uyabona asi shoulder le uyamsunduza. Penalty ke le. Captain ke wenza ke penalty yena ke lapha ke umbunjana. Unampepha ngaze nombhalile ke umbunjana. Yena ke utapelile. Makhupa. Espera para yena ke Makhupa. Ngabe uyamuza Makhupa. Ume khona la duze Makhupa madoda. Makhupa lo hey. Ahlangena amathambo. Orlando Pirates one. Just Galaxy not. Hey, uyayishaya ngempela le dance yakhe. Makhupa. Ushaya enhle penalty mbukeli. Yina ke lapha ke evidence Makhupa. Sikunikeza konke mbukeli. Hayi beyithe le penalty ke yakhe lapha ke Makhupa. What type of penalty? Super Shane. Forget Pagamisa ke Super Shane. Morin. Ewa picha kamnati. Spinini. Ewa Sorezu goalkeeper. Hey, amabhakani afikile mbukeli. Leya dami. Leya bridge mbukeli lapha. Yakhe ngempela bokuba nomeremile bokumakhupa. Hayi bokushayiwe lapha. Bengifisa ukubona mhlawumbe ukuthi ngeke ngasikora ke sibelebele uzo celebrate yena against iqembu lakhe. Ibhayibheli flika manje ke nansi ke ingozi. Uneskill lazi phela lapha ke Mfukeng. Mana ke ithuba ke Tina Morin washaya isende. Mfukeng uyasikaza ke Mfukeng uyadansa. Ushaya insama ya ke Mfukeng. Uthola ngapha ke nani ke ithuba sibelebele. Sibelebele wasebenza goalkeeper. Hey amabhakani yambukela ikhona. Azakwenza busy amabhakani. Lisuke intendeni ihlale intendeni mbukeli. Njengoba lapha yena ke sibelebele. Hey kwasebenza ugoalkeeper. Sibeka manje khona ke lapha ke Mfukeng. Phakamisa ke Mfukeng. Goalkeeper. Sibeka yena ke phakamisa ke ibhola ke Mfukeng. Namhlanje Mfukeng amabhakani una 99 games 18 goals. Thola ngapha ke Siyema. Morin. Goalkeeper. Mbokazi litrephe la bola mntaka gogo. Ugoalkeeper nemekile liphusha njengesifuba la bola. Noma ke libeke nethini.
kwenzeke ushintsho ngapha-ke TS Galaxy akazidibhe lapha-ke elakhe-ke Mbokazi onside Mbokazi ngesifuba nje ulithi nje ngesifuba Maduna Apolis wasebenza ugolkipa uTape Ira ile pass Malakithi Buketinathi corner kick hey inake phakathi taswana Dionato Malakithi wona mabhaka yothola igoli lesibili lo Adashe Mabasa omuhle umnyakazo Dionato ayasala amaphuzu amathathu siyamnetha lapha-ke coach no big man lapha-ke hayi uphethe namathambo ahlangene namathambo-ke la Orlando Stadium injabulo nje kuphela nje kubalandeli abawo-ke lapha-ke emabhakaniya-ke kule sizini ngibukela sazi-ke ukuthi-ke iyothi phela-ke isizini ubani ozokwazi laphakamisa lapha-ke indebe eyayo lapha-ke i-Betway Premiership full time score Orlando Pirates 2 TS Galaxy not Inkosi Inbusisi. Félicitations, notre victoire. Let's talk about your man of the match. This is the player that you said was only going to get better and better with time. You can see that he's world-class quality. You know, Masindi, I know him for a long time because I was his coach in my previous club. It's a fantastic player. Of course, we didn't have the opportunity to give him time before, but at least I talked to him. The member of the club, the management, talked to him to be patient because his time will come, and he came. This time came, and he showed it with a fantastic way, and I'm very happy with.